أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم بدو هجري عشان ما دفوم مسكتوغا سلسلة كوريا مجندني كيرت قرآن به علمه جمعشان عليالوالا كوريا جندا درستك إغتون أقول من ويتوي دي هفتاغا وهكذا كم فشافا واني سورة توغي ماكم غترين إسرا سورة بهيغتم. أقول من كوري هوريها سورة كا بهيغتم واني كوري درستوغا وهكذا كاف. أقول دنوين إسرا سورة كي كيرت قرآنوغي دباو ما حسابه فنرونا فيك فشني إسرا سورة إسرا سورة كي مكية سورة كي مكة غباوة لفنو سورة كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إسراء أدي معراج إذا ترفلو دفو مفوغا الله سبحانه وتعالى إكالي غفانا إذا ترفلا به وهكا بيان قرفا إنجي ونتا هميني جنوا سورة كي أندو دنوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بسورة باوالي مكوريغا إكالي غفانا هجران نبي كمون ديه ونهارو كوريمتي بي هتام بري حادثة تكا غوليغي مشهور كون أسفا رسول الله صلى الله عليه وسلم جي أهرا نبي كمون ديه ونهارا عام الحزن هتاما جي نوتا موليكا مجي أهري ننديفا إكالي غفانو جي بودو بيبي أبو طالب دنيا دوكو ديوما أديهم أهم ميكالي غفانو جل لوبتي أم بكملون خديجة رضي الله عنها دنيا دوكو رفا وداعن نوون أهارو كتريغا كوريمتي مي إكالي غفانا مكة مشونغ فراتون ركاتريكان هودادي حماية قدمون ديا مهم دفارة إغترين بودو بيبي أبو طالبا أديهم أهم هيفور دفا گیترگ حمایتا مدد میهوریا کمه فور کو دوی بیکمبله خدیجه رضی الله عنها اکمنا بس دنیا دو قروا وډاګنو ما ګړګین میهتام وری وغوتوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفه وډاګم وا کړو کوری ره دنوی طائفون اکلیک فانا انکا بس کوریمتی وگن دی هدتی انیا وری لے اوهر والنوی حالته يفو الله سبحانه وتعالى إكليك فانا الشرف دفمو قطن استرا كرفا أدي معراج كرف مكة المسجد حرام بيت المقدس كاوا المسجد أقصى إكليك فانو استرا كرفا جندب يفو مسكي كلون إكليك فانو معراجا أفلوا الله سبحانه وتعالى حضرته إفس كره كانولا ابس مدوري كانولا الله سبحانه وتعالى وحي بسفرو اكلي غفانا ايفوي اي مقام هم الله سبحانه وتعالى بسوره جنواف مني فشمغا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله اودواني دنواف الله سبحانه وتعالى مسجد الاقصى تعريف کے بس می آیتوگا نوتا می سورتوگا بیان کرفوافوے اگر من وسنا لا اروگا فن اکمکی اگر کرین دن نبین اللہ سبحانہ وتعالی نحل سورتا بهگتون النحل سورتا بهگتون اگر من واقع دکی اروگا اشارہ کلا فوانے رسول الله صلى الله عليه وسلم مه تامتوغ مچ الله سبحانه وتعالى اشاره كربوا في سوره نم والواف النحل سوره نم والوافني amu gotega agon danno mi annani kirutu qur'anuge
السورة أن السورة مناسبوان هم كم السورة بس السورة أن تنون إيه كوري سورة أدي فهو سورة مناسبة تكين هنا مكيرت القرآن ترتيبكي هما كوريفة ترتيبنو نوت القرآن جماع كورفا ليو في بيكنون أميل فلا ليو وافوا ليو من نور القرآن ترتيب كورفو مكي الله سبحانه وتعالى حدث جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم أنجواجن ترتيب كوريفا وترتيبك مي ترتيبكي باوا لفون ترتيب النون مي ترتيبك أصلكي وحي وحي الله سبحانه وتعالى أنجواجن سورة أنم في تنك كندل فون همما كوري سورة أقوم بدالا فكما فانما أقوم نحل سورة الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيك ربني واصبر وما صبرك إلا بالله كليك فانو كتري ودا غنواش كليك فان ودا غنوان جهي ودا غنوا كتري ومكي اي الله ಗೆ ವಜುಫುಲಟ್ಟಕ ಮೆನುವಿ ودا غنوان جهي ودا غنوا كتري كمنونه من كليك فانو كتري ودا غنواش الله سبحانه وتعالى ಗೆ ವಜುಫುಲ ಅದಾಗ ದುನಿ ಮತಿನ್ كليك فانو ಬೇನುವೆ ವಡ ಗನ್ನವ ಕಮೆನ್ ಹಾಸುಲು ನುವಿಕಮುಗಾವಿಸ್ ಅದಿ ಹಾಸುಲು ವಿಕಮುಗಾವಿಸ್ ಅದುವನ್ನ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಬಾರೆ ಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಮಚ್ಚ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯ ಕಮುಗಾವಿಸ್ ಅದೆ ಬಾಮಿಹು ಕಲೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಅನಿಯಾವರಿಕಮೆ ದೆಕ್ಕಿ ಕಮುಗಾವಿಸ್ ವಸ್ಬಿರ್ ವಮಾ ಸಬ್ರುಕ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾನು ಕೆತ್ತರೆ ವಡ ಗನ್ನವಸ್ ಎ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಕಿ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಜೂಫುರಟ್ಟಕ ಎಕನಿ ಕಲೆಗ್ ಫಾನು ವೆ ವಡ ಗನ್ನವ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ಕಮುಗಾ ಮೆನುವಿ ನುವೆ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون كنيغ فانو ابامهن نامدغا هتامنو قربماش ادي كنيغ فانو ابامهن اهدا مكرتك اكورا جسما اكوريمت قروا ಉಂದಗೂತಕ ಕಡೆಗೆ ಫಾನು ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಹಿಪ್ಪುಳು ದತಿವೆ ಉಂದಗೂ ಎಫಾವಾ ಬೇಕಲೆ ಕಮುಗ ವೆ ವಡ ನುಗನ್ನ ವಾಶೆ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله سبحانه وتعالى وديكم وني تقوى ورنا أدي إحسان ترين أهوه أبامي هناك أي حقيقة إخلاص تري إحسان ترين مي خبر الله سبحانه وتعالى مها كورين مي سورة كرف مفهوغا جهيجين سورة الله سبحانه وتعالى e wahi kuravani mikankan ekade fana devvu mafawga maneki nahl suratu ge miayat ki ekade fana isra kuramo kuriga anota mi'raj kuramo kuriga bawale vi ayat ke kettere wada gatuma efu ekade fana mi engevun kobato inna allaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun taqwa veri adi ihsan terinna Allah subhanahu wa ta'ala wodigem wani يفو حادثات هنغوا نمو مفو الله سبحانه وتعالى إسراء معراج فوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مي مخاطب قربني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كستاهر وانت كما إلهي إلهك على سبحان الذي أسرى بعبده مي الله سبحانه وتعالى على كامد أم لوبرج النبي ما وحي كرفا وحي بعبده إله على الله عليك مغا وم بدو هن هوريها شرفك فور لوبت أخونا هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إدودا النبي كليك فانا دنيا جتناوس كما تياغي كما فاغت كان دفو من الله سبحانه وتعالى ekade gfana ekamuge khabar kurevi hinduga ekade gfano uruhi wada gennevi Allah ge ala adi rasula kam gawa em rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalna mukhatab kurwa hadis kurwani timan kade gfana meduga tiabami hun haddu fahana la gennudash nasaran isa ibn maryam alaihi salam meduga haddu fahana la dia fada ebami hun ekade gfana behe gotum bunamundi Allah ge darikade kamuga adi bayem mi ho ei Allah kamuga en rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani timan kade gfana tiabamihum
gowalashe nuwata timankale fana tiyabami hon deshe Allahu ge ala adi Allahu rasulai sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufay wadagannawa mi Allah subhanahu wa ta'ala ge ubudiyatu ilahan alekkamuga wuma hem vekale fan lobi kurawatiwe adi Allah subhanahu wa ta'ala artakunna medugar wedigen nevima mukhatab kurawwa gote mi emme lobeti gotuga tibe fengo wadagannawa Furqan suratuga Allah subhanahu wa ta'ala e sura nimmawa lavum bawale vi ayatoga wahi kurawani wa ibadur rahman rahman wanta ilahu ge artakunnaki qul ya ibadiy alladhina asrafu zumar suratuga kadege fano vidalu washe timan ilahu ge alutakun kore egotan Allah subhanahu wa ta'ala lobodigen nebima wahi kurawani timan ilahu ge alutakunne ya ibadi kutusi hadis to gote befon adwasan ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi timan ilahu subhanahu wa ta'ala ge nafs fuluge macha aniya berivon haram kurawfi ema subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid haram ema ilahu subhanahu wa ta'ala kuri suratuga engevi ketterikamuge badalek gotuga ilahu yalaka wodigen wakam bayan kurawwa engevi engewun karavaru kurawwa ekan ekade fana meduri kurama fawga israya mi'raj ge matweri kan devu mafawga e wahi kurawni subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ema mi suratu Allah subhanahu wa ta'ala den gennawa fawani israge mi hadisa ga mi'raj ge daturfluga khassako hinga dia namaz farulu kuramuge hadisa ya gulige tibefune goda gannawa Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahu subhanahu wa ta'ala kuttan kuravvi en evves makhluqe kuttan nukuravva hisab ekale fanu wer rabbu dekewade nugannawa mi'rajuge Aisha radhiyallahu anha garihun riwayegen asfawani timan kamana ekale fana sual den nabime mistakum buneye Muhammad kale fanu ge wer rabbu dekewadagen nabi en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana jawab devwa hadis kurawani nurun an-nara ei nureke konfade kon heye timan kale fana belleven agom nenge Musa alaihi salam miqata wadagen tur farbada kariya wadagen Allah subhanahu wa ta'ala ekale fana sida baswahi kurawwi ekamako ila subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam baswahi kurawwi hanguduge matin ekale fana bimuga hunnawanika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila subhanahu wa ta'ala sida baswahi kurawwi fakana qaba qawsayn aw adna dekaben nota evra kariya kutan kurawwa Allah subhanahu wa ta'ala fa'auha ila 'abdihi ma auha ilahu ge alayan ilahu wahi kurawwi ballawa Musa alaihi salam bimuga hunnawa ekadege fana Allah subhanahu wa ta'ala kiriti muriti wahi basfuluge adu insaniya kamfeppulun essewma ekuga ekadege fana shogure wadagenne evvore bodukamaka ekadege fana edi wadagenne ilang subhanahu wa ta'ala ge wajufulu dekkewma ekamako Allah subhanahu wa ta'ala ekadege fana wahi kurawani lan tarani timan ilahu subhanahu wa ta'ala kale gifanaka feni wade nugannawan mitanuge muradaki duniya matiga evves insanaka evves makhluqa Allah subhanahu wa ta'ala ge zat fulu fenomen noe mitanuge lange muradaki ei duniya hinga oinga hindaku ehennamas awundu kurire dennevi suwaruge Allah subhanahu wa ta'ala artakunna devwa emme bodu ni'mataki ilahu subhanahu wa ta'ala ge wajufulu dekkew emmima Musa alayhi salam Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya demeduga hinga dia hadisa egwa ki Imam Muslim riwaya kurawwa fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu faranti befun adwasawan namaz fardu kurmuga hadisa Allah subhanahu wa ta'ala fansas namaz fardu kurawwi
rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman terikamaku emburi wadaagenne wi e fansas namadage ehnamas musa alaihi salama baddalu wadagen ekadege faanu vidalwani kadege faanuge ummatan allah subhanahu wa taala konkamaka amuru kurevi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani fansas namad fardu kurevi riyadu ada kuruma musa alaihi salam dannawani kadege faanu emburi wadagen dannawasha lui koddevvato kadege faanu ummatuge mihunna ekamen nufullene timan kadege faana bani israilunna akuga henduna hawiru derakwe kurma amuru kurevunima noti evure madun kurman amuru kurevunima ebami hunoti ekan nukureif rasulullah sallallahu alaihi wasallam ladfulugen wadagen hunnawa ehen namas ummata luko devvato allah subhanahu wa taala ge hadota wadagen mi allah subhanahu wa taala kurisura kanda aluwa fawa goy ilahuge rahmatuge boduka ehnya ilahuge hadratuga agummen ada kuran kandelifawa minwaraki fas namadu ekamaku e namada lui kurevumuga allah subhanahu wa taala migota ekan hingawama medweri kurevvi maqsadaki alutakunnan ihsas ko devvum e ilahuge haduratun wani fansas namadu kurman algon mennan amur weifakan efo alutakunna fas namada lui ko devvevito den algon men lui ko devveviye den e namadan algon men hadani kinetto fansas namaduge darumaya thawab hurigotuga allah subhanahu wa taala fas namadu sharuku revima e fas namada me dogomen mi ummatuge ahulwarin amal kurani kinetto kommegas allah subhanahu wa taala fas namadu kamuga e fas namadu leve mi suratuga allah subhanahu wa taala devana ayatuga musa alayhi salam ge wahakan fattawafal devana ayatu musa alayhi salam rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya baddalu wadagi furtama faharan huriha nabi be kolna rasulullah sallallahu alayhi wasallam baddalu wadagi nevi efo rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ekadege fana demeduga hinga adiya kantaka fawga allah subhanahu wa taala bawale mi suratuga me kuravani wa atayna musa alkitab musa alayhi salam wastiman allah fibawale vivim waja'alnahu hudan li bani israilunna tedumage kamuga efelle vivim bani israilunna ki yaqub alayhi salam feshigin israili darikolonga huriha emihunge teriya den efogo allah subhanahu wa taala rasul be kalon fonuwo mongendewi mulimves bani israilunge teriya yaqub alayhi salam ki ibrahim alayhi salam ge darikalon ishaq alayhi salam ge darikalon yaqub gefanu ge bara be kalon tibba gon kurim bes yusuf suratu ge mi makkama be gotum wahaka dekkiruga nuwata yusuf suratu ge bay maqasida be gotum wahaka dekkiru dannawa fwan mi wahaka yaqub alayhi salam ge bara darikalon ge terega yusuf alayhi salam himeni wada ganna adi bunyamin adi ituru diha be kalon e darikolun efoga wadagennevi huriha rasul bekaluna nabi bekalun funu fawani bani israilun getere ennamas ismailu ge fanu ge darikolun allah subhanahu wa taala ismail alayhi salam fahu den rasul bekalakun funu fawa algumme ge man nabiyya muhammadun sallallahu alayhi wasallam fiyawa emme fahum funu vevi matveri nabiyya ema mitanoga musa alayhi salam devunu fotaki agomennenge tawratuka e tawratu e bani israilunna tedumage kamuga timan ilahu levvevime alla tattakhidu min duni wakila timan ilahu fiyawa madadu veri faraten nuwata wakilaku nuhifuman ebami hunna engevim kames allah subhanahu wa taala bi suratuga bani israilunna angawa fave bim fasada nukuruma timan allah eru sura engevi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuravvam mihar kurimati wamun anna hijurage hadisaya yahudinna nuwata nasara enna warabada guligen dane bani israilun sobaki eru madina ga tibi yahudi adi ekelege fana duniyega baddaluwan tibi bodati verikantoge terega nasara ves himeneti Allah subhanahu wa taala bani israilum bim fasada kurikum gamacham mi suratu ga ishara kullaf qurawaf ve agondo dennevin mi suratul isra kiye surat bani israil kiye adi surat subhana
migotavves nandefa sura fesumuga subhanalladhi asra angawafat sura ge makkama be gotum be riwayat go akawund kuridu dannawa afane imam bukhari ge riwayat abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ge fara pulun aswani emme furatama allah subhanahu wa taala bawalevi suratoge terega maneki makki dawruga bawalevi suratoge terega himene bani israil surata kahf surata maryam surata toha surata adi anbiya sura aisha radhiyallahu anha ge riwayat ga agun dennevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam erreves avahan fu nulappave ekarege fan suratu bani israil not suratul israya adi zumar sura kiyawa vidal nuwe ibn abbas ge arihun asfawa riwayat sagun dennevin ei makka ge mushrikun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dennevi kadege fanan imam mattaka timam menna mu'jizat nuta warugadawegenwa hekke nuta ayate dakkawashe egotun safa farubadai rankamuga badal koddevwash allah subhanahu wa taala ge hadratuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama edewadagen nevima allah subhanahu wa taala dekamaka ekalege fana engevi timang ilahu safa farubada ram farubade ekamuga badal kurawwa hushim efahu iman nuwa komme miheka timang ilahu adabu devwa hushime duniya matiga duwahakus ehen evves farataka unnu devwa fada adab jibril alayhis salam wadagin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salam kurawwa bidawni kadege fanu ge werrabbu kadege fana salam wahi kurawwi adi ilahu engeviye kadege fanu ediwadagan nawaf kama wanamati man ilahu safa farbada ram farbade kamuga badal kurawwa hushime egatereng den kafiru wajmihe katiman ilahu duha kusnu devwa adabu devwa hushime nuwata kadege fanu ediwadagan nawaf kama wanama egatereng komme mihika tawba umuge fursatu fahi kurawwa tawbage doru huluwa fatiman ilahu babwa hushim degotum kore goten ikhtiyar kurwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar kurvi ekadege fan engiwadagan nawa kurige ummetan allah subhanahu wa taala hala kurawwa fa wani e ummetaka emme fahum faaduwegenwa mu'jizate bawa lavwa e mu'jizatan ebamihun kufuru umuge sabun dem wagutun allah subhanahu wa taala lasnu kurawwa adab ebege machafunu ehm ekadege fanu ediwada nugennevi umme halakuwegen daaka ekadege fanu qawm halakuwegen daaka egeterem bayaku iman umuge sabun ehm ekadege fanu ediwadagen nevi babur rahma rahmatuge dorokol huluwi tawbage dorokol huluwi fa vuma ehme mi suratuge awondo dannawali mi suratuge mi ayatak ishara kurwa mi riwayen asfawani wama mana'na an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fadhalamu biha awon dennevi mi ayatuge manawes timang ilahu subhanahu wa taala faaduwegen wa ayatan nufunu wani kurin timang ilahu efada ayat efada mu'jizat funuwi farat e ayat nota mu'jizat dokurum ga sabun timang ilahu subhanahu wa taala ebami hunna adab devwa fawati samud baqa ga mihum salihu ga fanu qawm ga mihum ebami hunna timang ilahu udum funuwi anghen jamal e ameduga ebami aniya verive eti katili hame gotagon dannawa fawan abu darda ge riwayat handa akollu mattaka henastan kole digos vejje abu darda ge riwayat ga tabarani riwa kurabba fani ekayfan widalwani allah subhanahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuru allah subhanahu wa taala regandum fahu baga duniye goda faba wodigannawe ila subhanahu wa taala gustahirwante dhat fula ekashigum wagot efa wahi kurabbe ala mustaghfirin yastaghfirni faghfir lah faafuso mangdi dannawan evves farate vehe timang ilahu subhanahu wa taala hadotuga e farate ka timang ilahu faafuso mattaka ala sa'ilun yasaluni fa'atih timang ilahu hadotuga kamaku edi dannawan evves farate nuehe e farate ka timang ilahu ekame devvu mattaka ala da'i yad'uni فاستجيب له تمن اله غدتغا دعاء کو دنوان اوس فرات نوني ہے تمن اله فرات کے دعاء اجابه کرم حتى يطلع الفجر فتسوجو مدان اله سبحانه وتعالى افدام ودگم وے
den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyawa vidaluwe inna Qur'an al-fajr kana mashhuda awal menengen isra suratuge haddiha awwanatuka Allah subhanahu wa ta'ala qurwa fa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda mitanuga Qur'an al-fajr ge mane ki salatul fajr fatis namaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amaduga gon dennemin am usulakum am ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz ge me diuko kiyawa vidaluwani fatis namaduge e namaduga fasdulaha sateke ademeduga dakan ayef kiyawa vidalu Aisha radhiyallahu anha vidaluwani miistakum fatis namada dani andirikamuge terege ebami hun emburi annani alikamuge terege abul barza ekere gfano vidalu faawani timam bekanum fatis namadan haziru wa eruga kariga hunna mihane ge hen namas fatis namadun nimigen timannamen wakivegen dani kariga hunna miha enge warwa fa hunne bay bekanum riwa korabwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garuga timam bekanum namad korabwaruga iru arafane kamuga biru hewanden ekale faanu fatis namad du korabwe fatis namadu kiyomaki khassa kiyome ehmegen mi riwayatu gannani fayashhaduhu Allah wa malaikatuhu Allah subhanahu wa ta'ala ilahu malaikatun fatis namada khassa gotega fatis namadu kiyoma hekiwe wadi gannawanati Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas debekanu ge riwayat sawun kuriduga dannawafani Tabarani ge riwayat ewa ka un bayan kodifawani Makkah fatah kurevidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale ekfanu ge akkuduga wa lonsiye hippawagen wadagen gefulu ge terega wa tinsate ge fastulas budu ekale ekfanu talale vivahaka ero ekale ekfanu kiyomun gendevi isra suratuge addiha evvanaay wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil kale ekfanu vidaluwash haqq wa tuwajje adi batil neti hingajje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi suratuge Allah subhanahu wa taala qul kale ekfanu vidaluwash sida mukhatab kurawwa hamekani qul mifadan wahi kurawwa fe warak gina ayatuga mi suratuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaleg faanu vidalu washe egota angaf adi almur dannawalin ayatul izzatuga ayatuga wahaka ee suratuga me fahu aye sateke 11 wana aye wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidhu waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira kaleg faanu vidalu washe Allah subhanahu wa ta'ala darikala kunu hippawa فرات ادي الى سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل اكلك فانا verikamuga bæberiwan فرات ادي الى سبحانه وتعالى nikametikum madad denne فرات nuwe manik Allah subhanahu wa ta'ala nikametikum nuwe Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge riwayaten asfawe ondo mi riwayatan ishara kollana Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye ma karabani amrun illa tumathil li Jibril alaihi salam timan kadek fana evvis kame boduwejjiya Jibril alaihi salam wada gannawe wa qala ya Muhammad e Muhammad ge fane vidalu qul kadek fana vidalu wash توكلت على الحي الذي لا يموت كليغفان ودان واشي تمن كليغفان وكيل قربا في مي ديري دمي وديگم وا اوهار وديگنم نوا الحي الله سبحانه وتعالى والحمد لله الذي لم يتخذ ولد مي اسرا سورتوge satege garwanay mi ayatuge fahubaya ekuga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge mi riwayat tuga Hakima Tabarani Baihaqi gennawa fani sanadakum Abu Hurairah radhiyallahu anhu ehen riwayat ga Tabarani Abu Ya'la gennawa fawe ekale fanu vidalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidalu tibefne gewada gana kuring ishara koffawana mi wahakatago machabas Abu Hurairah radhiyallahu anhu ki ammati dati bekale yamanu karam wada gennebi daus wangha ge bekale ekale fanu wada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga uluviruga kaveni fule nukuravva adi masakke pulakavs wade nugannawa
hama ilmu gennew mattaka masjidun nabawiga ahlu suffaage terega madukorwe haddiya waraka bekalun naki sadaqatu gotuga annecce menui ebekalun libi wada nugannawa ebekalunge masakke pulaki ilmu gene wada gennew rasulullah sallallahu alaihi wasallam garium egetenen bekale abu hurairah radhiyallahu anhu ekale fanu idanu bainama ana amshi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hugati man kale fanu hinga wa wada gannawanikon istaqbalahu rajulun rathu thiyabi rathul hayya enage hedun warabbodan hadiwe víidi baave fawa adena fenuma ves warabboda huturu sifayka fenna mihe ko atwejje rasul sallallahu alaihi wasallam ena mukhatab korwa hadis korwe ya fulan mebeni mihaye malladhi balagha bika ma arati man kale fana mi fenna gotattiba tihuri kiivgen toy qala al faqr was saqm ena denne mi etimanna faqir kama balihanuge sawbunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwe afala uallimuka kalimatin idha qultahunna dhahaba anka al faqr was saqm tiba mi kalimata kiyafiya faqiru kama adi balimadukan filagen dane kalimata kettiman kale ekfano vidalon he me wara ginafaro be fun suwalu kurawwa kame ena denne biye la noneke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kalaka hadis kurawwani timan kale ekfano vidalwe devwan heyye tibage faqiru kama balimadukan filagen dane kalimata ke ebe kala ko dannawani nuwata emiha dannawani nuneke ma yasarni bihadha inni shahidtu ma'aka badran wa uhuda kayfan widalwani tikamun timanneka nete tiyawur ma bodu ufade timanne libifewani kalikfana akuga badur hangurama uhud hangurama ga timam bahri wada gennevi maneki ekam fude timanne kalikfanu ga farapun libun sharafaka ti kalimata kiyagen timannaya kommehen bali fila faqirukum fila diuma vure fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hurairah radhiyallahu anhu bidan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hini warna kuravaf ifo sual kuravie wa hal yudrik ahla badr wa ahla uhud ma yudrikul faqr al qani' ma yudrikul faqr al qani' ಬದುರುಗೆ ಅಹುರುವರಿನ್ನ ಉಹುದುಗೆ ಅಹುರುವರಿ ಮನೆಗೆ ಬದುರ ಅದಿ ಉಹುದು ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಬ್ಯಾರಿವಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಕಲಕ ಫಕೀರುಕಂ ಕುರಿಮಚ್ಚೆ ನುವಾನಿ ತೋಯ್ ನೋತ ತಿವರುಗೆ ಫಕೀರುಕಮ ಕುರಿಮತಿ ಫಾವ ಎಹೆಂ ಮಿಯಕು ನುವನಿ ಹೆಜಿ ಕೊಮೆಕ್ಸ್ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳವನಿ ತಿಮನ್ ದನ್ನವಾ ಫೀಮೆ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲಾಯ್ ತಿಮನ್ ಕರೆಗ್ ಫಾನತ್ತಿ ಕಲಿಮತ ಉಂಗನ್ನವಾ ದೆವ್ವಾಶ ei ebekanunge shogu werikamaki abudu rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum ungene wada ganno abudu ekadek fanu wi komme tanegga ve wada garate be fun engoda nehemwi ma emme hataru aharen ha duwas terega abu hurairah radhiyallahu anhu wada gannewi sahabi bekanunge tereng emme gina hadis daskurawwa mi istakunna ungannawa devvi bekadek gotuka fansaha kan arsalis nuwa warakan ahar ekadek fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam e foga duniyega hunne mi istakunna hadis ulu mugannawa devu mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravie qul kalek fanu vidal purin denne riwayata ek gotaka qul kalek fanu vidal wa tawakkaltu ala al hayy alladhi la yamut miala wakil ko fime al hayy alladhi la yamut awhar wodigat men nuadiri de modigamba ilaha walhamdulillah mi sateke garawna isra surtuge sateke garawna ayatuge kuriyam mikiyani tawakkaltu ala al hayy alladhi la yamut efo kiyamvi alhamdulillah alladhi lam yattakhidhu waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira aya nimende sura ves nimene hisab efo abu hurairah radhiyallahu vidalwani algon miwak tankol tafsir ko midannawani mi hadisa genestinu mattaka abu hurairah radhiyallahu vidalwani ge dostake phone timan kale phone rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddalu wada gennevi en rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurve ya aba hurairah e abu hurairah malladhi ara min husni halika kaleg fan tiha rangalu halategga wani kon timan kaleg fan mi feni wada gannawani miharo kiwegen heji
manaki kuriga hori faqiru kama nikametikan fila gos faagatikan ekadege fanuga farapulun fennani kiwegin heyye faqal timan dennevime ya rasulullah allah rasulay ma ziltu aqra al kalimat منذ علمتني kalege fanu timan kalege fana e kalimata ugannawa devvi sure adahame vestiman kalege fanu e kalimata kiyawa vidalo muga demi hunnevi awol kun denne fadan tabarani abu ya'la riwa qurba fa riwayat qur'an ki materi shifai mi suratu ga khassa ko qur'an ishara qurba fa gaagandaka 11 tanigga al qur'an mi lafzu mi suratu ga allah subhanahu wa ta'ala gennawafa em qur'anu ge khassakan mi suratu ga bayan qurba fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khassa qurba fa adab akhlaq riveti uslub adi makkah ge mushrikunna mukhatab kon ebani huna mujadala kurumuge buddhi ge hamataka ekoga mujadala kurumuge ayatake vesmi suratun agomenna fenigende allah subhanahu wa ta'ala mi suratu ga bawa lawafa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma qur'anaki timan ilah subhanahu wa ta'ala qur'anu ga bawa lawafa wani shifaaya adi rahmate lil mu'minin mu'min takunna mitano ga shifa mi huriha manega ei algummenge hissi nuwata ma'nawi balika mugavis komme kala bayyika mugavis hissi bayta kuterega mihimene agulmenna dimawa ekikala beru fushum fennan hunna nota hashigada jehe baltakka mugavis nota ma'nawi balitan hasada verikama kibur verikama nifaga kufura mihuriya bayyaka ves farwa libe fotek gotu allah subhanahu wa ta'ala lawafani wa rahmatul lil mu'minin adi mu'min takun wa rahmatan lil mu'min mu'min takunna rahmatek kamuga allah subhanahu wa ta'ala lawahman e munazil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin haythamaage arihun riwaagen asfawe abdullah ibn abbas awada boda boreveni haythama vidalwani an abdullah amugo tegga ehen riwaagen asfikama wanam abdullah ibn abbas alaykum bishfa'ain jabamuna deshifa'i ve e deshifan shifa li bigannash alquran wal asal qur'ana mamute abu ubaida vidalwani bitanoga ekadeg fano e vidalwa deshifa gennawa fani qur'anuge mide ayatunne e isra surat gadde devana ayatuga wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin adi nahl surat allah subhanahu wa ta'ala fastros nuwana ayatuga wahi qurwa fa yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuha fihi shifaa'un lin nas emide ayatu allah subhanahu wa ta'ala de shifaa'e gennawa meni ekachiki gitu qur'an shifaa'e gotuga anen echaki ei allah subhanahu wa ta'ala maamu ikulonduruga labwafa wa e ma etige bandun nikunna maam ema gaggada ka agolmenna mi ishara kolle vuni bae riwayat ka mi suratuge maikama matwerikama adi maqsada behe ehnya mi suratuge allah subhanahu wa ta'ala tasbiha hamdu gennawa fa سورة فتوافني سبحان الذي أسرى بعبده إلى سبحانه وتعالى غستاهر وانتكم أدي يجترين مدترين الله سبحانه وتعالى وحيك رضافه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله سبحانه وتعالى يقولتك هن أدا أدي بما أدي إدتنوغا واها تكتش التسبيح دنوي إبس إتشن نوي الله التسبيح نكيا ولكن لا تفقهون تسبيحهم إهنا استيبامهن إتكتي تسبيح نينجني دنيا قال الله سبحانه وتعالى لبوافوا كم إتشكي أي الله التسبيح كيا إيتي إجزاتو قال الله التسبيح كيون نونغتين إيكا نوننا هم كان اختيار اللي بيجن بني إنسينا جنين ميغترين إلها تسبيح كيا أرتكني إهن هوريها تكتشوره ماتيوري بي إله سبحانه وتعالى بودا وغني تسبيح نوكيا فراتكي إهن هوريها إتشكوره نكمت بي إما الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وغا آدم غدرين كوري
mi mativerikan libiganna fara'at wani emmeha makhulugatak maccan ufullawa mativeri kurawaf hame gota mi kamu munu amburala ilaha tasbih nukiya ilaha shukr weri nuwa artakunna behe gotun mi wahi kurawani ulaika kal an'ami bal hum adall ei naam suftake fada bayke adikin he evurabes magfuradun bodu bayk Allah subhanahu wa ta'ala surah nimmawala fa ayatu ga sahih kurawwa fa we Allah subhanahu wa ta'ala aluweti alutakunna behe gotun ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أبامهم دنوان على من جبر ربك هستاهر وانت كما إلهك وعود فلك كما بنيا كما فدوا هرت كيرت القرآن جم معجزة بس بسورة جا إهم بي سورة تكا أكوجا جنوا فوي تبفون أدوسوان الله سبحانه وتعالى تحدي كربوا فوي مكة جمشركون قل كليك فان ودار واش لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كليك فان ودار واش إمها إنساننا إمها جني إبيكو أنبيك එකති ගණකව්වේ එහි තෙරෙවේ වාගි වෙරේ ගුරියා ඉන්සාන ගුරියා ජින්නි එම්මෙ එක්කම කම්මියුලෙන් උලම්වි කුර්ආනා එෆදා එච්ච ගෙනෝ මට්ටක අලා අන් යතු බිමිස්ලි හාදල් කුර්ආන් ලා යතුන බිමිස්ලි hama hila ebamunaka mi qur'ana ifade che nugene wenete walaw kana ba'duhum li ba'din zahira ebamihun jinnina insin ebbe ko nebbe kiteme bodo ehi tarikame demun die kamugas ogomen nenge mi qur'ana sada sate ka haru fahanala die irus mi qur'ana ala kiyene egge korevene evves eche gene fe nuwe insanunge tereng evves beka adi jinnina kabves hame fadam mi qur'an dani zaman vi warakam mi qur'an ge ilmi haqiqata mu'jiza agomenna faalo koddemun not faalo wamu Allah subhanahu wa ta'ala mi sure awal kurin denne fadan nimma wala waf mi bani ila subhanahu wa ta'ala ge dhat fula hamdu hurika bayan kurawmu adi qur'anu ga mi suratu ga gondu kurin dannawalin bay tahaddi ta asfa wa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah ge mushrikunna misalu jessoma buddige hekitaka misal ta gennawa fa kama ege terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala wahi qurwa fa unzur kayfa darabu lakal amthal فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بل لواشه كديك فانا ابامهم كرمت كرمون جندا مثالت اي مثال تكاكو ابامهم مغفور دفاوي ادي ابامهم حق مگن نفنه وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اينا لمبعوثون خلقا جديدا كديك فانا ابامهم سوال كرم بنانه تممن كشفوريني في وفاوا با وفاوا كشتك ومفوغا timammen a khalugu takun takefadan alun dirigen annane hij ege jawabu ge kale fanu widalu ma qul kale fanu widalu asho kurin dennevi qul mi baraki tu qur'anu ge mi suratu ga allah subhanahu wa ta'ala waragina tanegga bayan kurawwa fa we ga ga satara warakafhar qul kunu hijaratan aw hadida tabamihum washe hilayan nuwata daganda أو خلقا مما يكبر في صدوركم تباميون هيتن أرى نوني يفور بدو هنگ اتشك ببلاش إنسانون غتوغاتي بفا مكمان إنكار كراكم مانك ألون خلو كربكم فنوكم إنكار كراكم ونيا واشة هيليا نوني دغند نوني تباميون هيتدن أرى يفور بدو بيا ورغد اتشك فسيقولون من يعيدنا ابامن دنا دين ايرون تيمم من امبرا گنواني كم فراتكم هيجي كديفون جواب دش قل كديفون ودال واش الذي فطركم اول مره ام فرتمت تبامن خلق ربي فران الى سبحانه وتعالى تبامن الون خلق ربا گنواني فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه ابامن ekade gfana idikolo hedum gotun abamum bohura inkar korum abamum burane kun irakun heyeti kam wani
قل كليك فانو ودال عسى أن يكون قريبا أي وركاري غوا كمك كمغيواني كمك سأقولوا ميريا نهاية سابا نمالانا الله سبحانه وتعالى بسورة نمالهم أقول من نفنان إله سبحانه وتعالى باوال وافا وآياتوغ تريغا سجداغ آياتين همين أولو دمك إشارة كل آياتوغ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إكريك فانو كورين قرآن وكورين علم دفونو ميهن نوتا علم أهل ورين إذا يتلى عليهم أبامهن قرآن كيويج كما فان مد أبامهن باوال ونفاي كيويج كما فان يخرون للأذقان سجدا أبامهن حقنا ومچا سجدة تريبه ويقولون سبحان ربنا ونقولن دنباي ويقولون دنبامون دنا من دان السجدة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا على من جبر ربك هستوهر وانت كما إلى سبحانه وتعالى وعودك كما فانا ما إكما يفدوان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أبامهم حالغا سجدة تريبه تبه أبامهم رمم الله سبحانه وتعالى خشوع التركان يتر قرا حالو غبام تبين مي قرآن كيوا علم غني ولي فراتك أقول منا أي فيلاوله كورين علم ديفا وفراتكي قرآن غدوي به هندوغس أدي إله بابا لفيهن آياتوغ نوته فتوغ كيوون غدوي هندوغس الله سبحانه وتعالى تكا سجده تريبه الله الدعاء دنوا إلى وجودن ابتهال وتسبيح دنوا روي أبامك إيمان تركن يتر كرموندا باي سورة نمالا وفاني وقولن دنوا آية وقل الحمد كليك فان ودار واشي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا مي آية الله سبحانه وتعالى مسورة كوري سورة قلوب وافبني فشنو تنوغا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إغتا أنغواغي مسورة نيمون مفوغا دنغن مسورة نيمي آياتكي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا جهيغين السورة فشي آياتكي أقول من دنا كنان كيا ومشهور سورة الكهف وحي قربني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أمما ميكم سورة مهنني سورة كدمدوغا وكيوم بسمنا وكمغاوس السورة عن السورة مناسب وكاله غتك ترتيب كوربين أسفا أقولنا إنجي حكمة نينجي حكمة كمتش إراد كوربيا دين أن نري أقول من كاف سورة بيقولون وهكذا كان كاف سورة كي ورجنا وهكذا كي خبروس الله سبحانه وتعالى كورب وافوا سورة هم أقول من نفهروا كاف سورة بس إرين نمان ومكي كشيجن واكمة دعاء الله سبحانه وتعالى أقول مني كيرت القرآن وإله سبحانه وتعالى لوافا متور حكمتك إله سبحانه وتعالى مقصد دينجني سورة تهوج آية تكا مدوغا بسنا تدبركم آية تكون أقول من حياة بودتي بدل جنوي فدا ألووري زاهد بيكم غالبهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.